Kenongelam sing bhalang kathma ulang li juki kakong Angela rengat mentakasngi kalai thu bakaseng kalayo alum jingtip haduk kandai jar ngut kibriu kibla knyum bekim shim layo ikata ka Bible la jungki kumbala kula dak sarkar jilla. Habuk rene kinong thok kot kubor balat pathai kubor kakong Angela rengat kalau ong hadin bela pensngau ya kani gejing ladron kat tu kat ni kibla yo ikata ka Bible la bakas sarkar penteri kam ya kata ka Chief Minister against witch laws. Habaklish pangkani kinong tray sarkar jong katrak liba kilo ong bakani kam kala suki kendiat Henry in penyat syaprang ya kam. Income support kepada sarkar ke kular menyetujui dan kini di sini nila pak sakawai ke sini pembentukan mau ini ni iPhone ke sarkar tadian kata ke sarkar ke pak sengi kerja report nama ketua di kendon kiong berkila sedang mentransfer berkidang kata kan ni diberi ke phone ini kiong kila sedang yo Henry kidang drum tu kibun bempat yo but ki kalima department kiong hanaba kidang don't have feel and verify. Tiki mina tiki kendrum tikala don kajingdu kor kumba sitayo atayo ya ka kamru Henry nakalian jon katur ni launch itu ka website hakmeghalaya.in mo hakaba ni pensuk ikibri ban yet ikiketeng tu badru ni idan iwi batin bakila ban submit ya ka grievance lada katuka jingkang itu ya ka keteng ka pisa kamdei ka basisa te nileru yang kiti IVRS calls kibaka automated calls balik kibriu baki hak press button atau pio na pio but kentup na website but na IVRS menta kidon handai hajar tam ki complaints but yakini nila tap yang saka office yung labor but chief minister ru Pangan itu yang ni pengilapan nak appointment di kisah Chief Minister. Nomor dua, nak perkat kini ke scheme kadi hak kerteng yung Chief Minister. Chief Minister's relief against wage loss. But ketika waru, they even keep clear bakal 4 points kipat dah. Henry, ya betong si betong itu ke appointment. But habakut Islam appointment orang bang sampai hadirin ke assembly session. Berkawan kali ke pas musi. Nama kibri kita yang suffer. Kimdan puar taman kendu. Sitting kentaru ban persang ban solve kini ke issue ndeng yo I ban man ka por pede kundu ya u brother in law le jong kundu iki we hibril tika pen pau shai pa priorities jong kini ke sarkar kadon chanu kidon por na benta ki hek han ba ki business interest ndre yu pat ba uba de ban yo hok ka ba ban ya kren ban penbet ya kata kim dong ko announce income support whether to farmers or daily wagers or to even small business people, they have been crushed. Kena samla jadi kita orang sedang you mo enterprise beriam lah seperti lagi. Dia ada mentah kalau sarkar kita kan announce kata ka incentive economic stimulus package mo, kan le. Kerana dan raise ikan ni assembly mentah. Jadi banyak tay halo. Ini tempat lah ban ayang ni kata. Di mangi pada anak ni kau website anak IVRS lajong ni tip shai ba ndai hajar tam timpat yo kini thank you bumi nang tu kini perkat ndai hajar out of 1 lakh something it's almost 10%. That's a big amount tinggal bu sibu ya kata ka jingkel ni si kumno ka sarkar ka transfer kata ka life hulai crore tam ke ong sa State Bank at sa HDFC kumno kini ki bank pada ki kamle ek onward transfer. There is a big gap here. Tikam day ka jing shisha baki ong bala dale ka digital transfer ka shai ka kod ge. Kani ka digital transfer hindi ka pisa dong pa ba ka zakut. Di mana wan ba kle kani. Ba ni small comment kalong ba. Nadu wasdang hi kani ka seng jong hinong di badan ka day ko wai ka seng. Ka badan be kata ka thong kan kershan. Ya kinong di madan kibayasat kan yo. Ya ka hak kan ki but when you ita ibha ban la ban im but kam pek mat yano kam pan ya pair jaj ban real but kadi ka seng ka badan lang ki ba pair ki brio ki ba wan lang ki stop ki pair ki jaka ti menta ka sniru ki konjongi ki bun naki nongkong no naki society ki ba pair don lang ki chasi ki garo ki hajang ki bam day ki tribal ru but ni smoke hello but smoke men
ba kani kaseng ka ba bam pekmat bam iben yeno ndai ka ba wan lam lam ka kham tam ki kun ki rongi ki de ban tip baladang ikwa ka jing som sup ka kani ka emlang salang ba ka jing ya sat mat ba ka jing tio kan habdan kata ka jing ya trelang yim dei ban long kita tiba iben ne tiba ban ben tiba